Halleluja, grazzi Ġesu. Nilqawkom eżiż aħwa f'dan il-jum li id-dinja, ħafna mid-dinja qed jiċċelebraw San Valentino. On this day, many are celebrating Valentine's Day. But we celebrate Jesus Day, the best lover of all, every day. Aħna niċċelebraw jum il-mulej kull jum. Għax huwa laqba l-ikbar u l-aqwa maħbub li għad tista' ikollok fil-ħajja tiegħek. Amen. Alleluja. Ejn nitolbu. U ejja niftħu qalbna għal-kelma tal-mulej għax żgur li jkun hemm xi ħaġa li minna il-mulej ħajkelmek. Alleluja. Mela, kulħadd jitlob miegħi issa stess minn qalbek missi qadis kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni tal-kelma tiegħek mulej. Niftaħ qalbi għall-Spiritu tiegħek, għall-kelma tiegħek, u grazzi li anke l-kelma tiegħek iġġib fejqan, serħan u ħelsin f'qalbi, f'moħħi, f'ħsibijieti u f'ħajti kollha. Kellimni int Spiritu Qaddis u lilek nagħti mulej kull glorja u tifħir. F'isem Aziz ibnek Ġesu. Amen, amen. Amen. Ħanibda minn skrittura li hija popolarissima, però il-lejla ħanitkellem fuq 3 prinċipji tal-imħabba. Fuq 3 prinċipji tal-imħabba. Infatti, il-lejla l-messaġġ jismu The Language of Love. I want to talk about the language of love. Il-lingwa tal-imħabba. Ovvjament, bħal-lejl, bħal-lum, il-14 ta' frar, li ħafna mid-dinja jkunu qed jiċċelebraw il-Valentine's Day. As-such, ħanidu hekk, mhix xi ħaġa kera li tiċċelebra l-imħabba. Mhix ħaġa kera. Għalkemm bħala festa, illum il-ġurnata hija hemm ħafna affarijiet li huma pagani assoċjati magħha din il-festa. Bdiet għaw min jgħid skont mill-liema storja ta' mill-liema naħa tara li hija festa pagana, però fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu mod li hija festa pagana. Jiena nemmen u hawnhekk fejn nara spunt, fejn nara punto di vista. Matul is-snin meta l-Kristjaneżmu kien qed jikber, isimgħuni sewwa ta' ngħidilkom. Matul is-snin il-Kristjaneżmu meta qed jikber, ovvjament l-Ewropa bħalma ma diġà tkellimna fil-ġimgħat l-għaddej, speċjalment il-ġimgħa l-oħra, semmejtilkom li Ruma u l-Imperu Ruman kien mimli miżawd b'reliġjonijiet pagani. L-alla tax-xemx, l-alla tal-baħar, l-alla tas-sess, l-alla tal-imħabba, l-alla tad-dar, minn dawn l-alla differenti. Issa, meta l-Kristjaneżmu kien qed jinferex, ifhmuni x'ħanajd. ċertu festi ġew irreplejsjati. Għaliex inti, per eżempju, f'jum San Valentino, ovvjament jiena San Valentino ma nafux u qatt ma nbilli xejn. Sewwa. Imma f'jum Valentino waqt li d-dinja qed tiċċelebra dal-imbirek San Valentino, sewwa, u hemm stejjer li jattribwixxu San Valentino ma xi qaddis partikolari. Imma jiena ma nħobb nagħtih xejn lid-demonju, m'hemm xi ġurnata partikolari fil-ġimgħa jew fix-xahar jew fis-sena ngħid tara di tad-demonju din il-ġurnata. Le. Il-ġurnata kollha tal-mulej. Amen. Da bħal meta għandna xi eżiż Kristjani ta' ċerti denominazzjonijiet jgħidu għax aħna ma niċċelebrawx il-mili ta' dik tad-demonju. Inti tajtilu l-demonju xi ma tajtilux. Xorta l-Ġesu nkompli niċċelebra f'dik il-jum. Ġifieri m'hemmx jum li huwa tad-demonju, demonju għax tajtilu inti jekk trid. Allora fil-jum ta' San Valentino jiena ma tajtilux id-demonju, tajtil il-mulej ukoll. Amen. Imma mhux ħaniċċelebra l-Valentino, ħaniċċelebra l-Kristu. Amen. Imma hemm affarijiet tajbin li tista' toħroġ minnha. Allura inti isimgħuni inti tittifhem minn lat ta' saltna. Trid tifhem dak il-punt li ħanejdilkom issa mill-punt ta' saltna. Meta l-ewwel disċipli bdew ixandu l-Vanġelu tas-saltna, mhux il-Vanġelu tal-Knisja, mhux il-Vanġelu ta' Ruma u jew tal-Amerika jew ta' Kostantinopoli, il-Vanġelu tas-saltna għalihom kien ifisser li fejn dan il-Vanġelu jinfirex, hemmhekk dak il-Vanġelu jieħu over.
Is-Sultan. Allura kien hemm xi ħaġa pagana, jiena ma nara xejn ħażin li rreplacjaw b'xi ħaġa Kristjana. Qed tifhmu? Għaliex, għax il-mulej, the Lord redeemed all the days. Amen. Every day belongs to Jesus. Kull ġurnata, amen. Mela hekk kien hemm xi dimkien festa pagana, I love the idea of replacing it with a feast to celebrate Christ again. Jina taġobni l-idea li f'dik il-ġurnata partikolari nerġa' jiċċelebra l-Kristu wkoll. Amen. Qed tifhmu aħwa. Qed ngħidha di biex għax naf li ċertu Kristjani well-meaning għax jgħidu aħna ma niċċelebraw salvana dik tad-demonju. Listen, il-ġurnata hija tal-mulej. U inti tista' tagħżel li tiċċelebra għall-Kristu wkoll. Amen. Amen, halleluja. Grazzi mulej. U fl-istess ħin tkun ta' xhieda, speċjalment fi żmien il-miliet qed ngħidha l-kliem għax jiena ma nistax nifhem u ma nara xejn skritturali li inti twarrab il-miliet, is-serħilu mhux qed jitkellmu fuq il-miliet, imma dak huwa l-kunċett. Fil-miliet il-Kristjani għandhom jiċċelebraw il-Kristjani, hekk ħafna iktar mhux inqas għax għad-dinja mhux ħadd tifhimha di. Intkom Kristjani ma tiċċelebrawx il-miliet. X'tib ta' Kristjani huma da? Tifhmu? Bla sens, tifhmu bla sens, makes no sense. Issa jekk ma tiċċelebrax. Imma iċċelebra l-Kristu fil-miliet bħal ta' Kristjanijiet. Anyway, allura f'daw il-festi li jekk huma msejħa li forsi ħafna minnhom l-oriġini huma pagani vera, irreplacjahom b'Ġesu. He is Lord of all days. He is the Lord of ages. Amen. Alleluja. Ma ħamor fi ktib ta' Ġwanni, come on. Ġwanni kapitolu 3. Let's go to John 3. John chapter 3. Skrittura li il-biċċa kbira minnkom nassumu li santkom tafuha bl-amment. Amen. Imma ħana qrawha flimkien għal dawk li forsi għadkom ġodda fil-mulej. Ġwanni 3:16. Isimha il-ġurnata ta' San Valentino. Però saċ mu San Valentino xejn, hija ta' San Kristu Ġesu. Amen. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ l-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaqjon kella jikkundanna dak fisser biex jikkundanna lid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Dik l-iskrittura, u ħanaraw skrittura oħra, naraw 3 prinċipji mill-inqas, jekk trid tista' tasara aktar dejli rajt oħra, u mbagħad xagħti oħra jgħidli rajt oħra. Proset, imma ħanurikom 3. 3 prinċipji tal-imħabba. The 3 P's. Passion, pursuit and promise. Il-passjoni, pursuit, bl-Ingliż pursuit to pursue, li to go after, li tmur għalija. 3, promise. Promessa bil-Taljan, il-weda. Any form of true love, kull forma ta' mħabba ġenwina, have to have at the very least, għed nitkellem bil-Inglis u bil-Malti, minħabba l-barranin, taħt li għanna barra minn Malta jseguna, ħalli jifmu xi ħaġa l-lejla. Any true type of love, kwalinkwa imħabba ġenwina, have to have these 3, kollha bil-fors daw 3. Passion, pursuit, and promise. Passjoni, pursuit xem kalma ħarim bil-Malti ħajjar, li tmur għalijat, taqba tmur, le, pursuit, li tmur għal, li tilħaq, ok? U promise, promessa bil-Malti, ġileni dwa bil-Malti Taljan, Intaljaneska, u promise, weda, Italjaneska. The one who is love is the one who truly gives the true definition of love. Dak li huwa mħabba u jista' verament jagħti id-definizzjoni ta' x'inhi mħabba. Issa il-messaġġ tal-lejla jismu il-lingwa tal-imħabba. ħafna mid-drabi, per eżempju, dawk kollha li jiżżewġu u dawk li intom ħad iżżewġu qed tippreparaw biex iżżewġu,
jagħmlu sessions fil-kors li aħna nofru kol ta' dawk li jkunu ħajżewġu u anke dawk li huma miżżewġin jagħmlu l-kors jistgħu jagħmluh ukoll. Xi tfisser l-imħabba u nitkellmu fuq l-imħabba. Issa meta ngħidu mħabba jekk ngħidilkom mitruħ minnkom ngħidilkom mitruħ tista' taqbduha xi ħaġa u tgħiduha u ħabbli tkunu tajjeb. Jiġifieri għax l-imħabba hija tant hija vasta. Immaġinaw l-imħabba hija persuna jinsuma Ġesu. Jiġifieri you can never exhaust what love really is. Ma tista' qatt teżawsta is-sinifikat, it-tifsira ta' mħabba. Imma u nistgħu nifhmuha. Infatti jiena t-tifel sejjin fil-karozza, it-tifel qalli għaliex x'inhu l-iskop li aħna ġejna maħluqa. Għalli le nifhem what is the purpose of why we were created? He was asking me. And u għalli nifhem li aħna ġejna kreati għal Alla. U nifhem li għandna skop fil-ħajja tiegħi. I understand that we've been created for God and we have a purpose in life. But why? Because God is love. Listen to this. This is going to help you, Christians, answer those who don't understand Trinity. Diħatejnkom tirrispondu għal dawk li meta jgħidulkom ma nemnux fit-Trinità. Love, in order to be true love, it has to be expressed and shared. Biex l-imħabba tkun ġenwinament imħabba, tissib espressjoni u tiġi xerjata. Mela, before God created humans, qabel ma Alla krea l-umanità, before God created angels, qabel ma Alla krea l-anġli, he was already love. Kien tiġa mħabba, whom did he love? Father, Son, and Holy Spirit. One God, three expressions, three persons. They were already experiencing love. That's why love could exist, because love, you can't say, I love you, but it's single. Love is always plural. L-imħabba dejjem hija plurali. So even before God created anything, qabel ma Alla krea xi ħaġa, God was already love, because he could express love between him, the Son, and the Holy Spirit. Actually, you can't understand love without expression. Ma tistax tifhem l-imħabba mingħajr espressjoni. So, allura Alla, qabel il-kreazzjoni kollha, xorta kien imħabba. U xorta esprima l-imħabba għaliex kien hemm Alla l-Misier, Alla l-Iben u Alla l-Ispiritu Sant. Diġà fil-eżistenza. Il-Bibja tgħidlek li huma tlieta diġà ma kellhomx bidu. It-tlieta huma eterni. It-tlieta huma bla tmiem. Kien minn dejjem. L-Ispiritu Sant huwa etern, l-Iben huwa etern, il-Misier huwa etern. Amen? So that's why we know, that's why the Bible says God is love, not God has love. Għalhekk il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Ġwanni 4 vers 8 tgħidlek Alla huwa mħabba, mhux Alla għandu l-imħabba. Do you understand? So that alone helps me understand Trinity. Il-Trinità, dik waħda tejni nifhem it-Trinità. Amen? Halleluja. Ħanibdew mill-ewwel waħda. Passion. Passjoni. Sa il-kelma passion jew il-passjoni tista' tintuża f'ħafna affarijiet. Number one, illum il-ġurnata bħal fid-dinja b'mod ġenerali ma tgħid xi ħaġa passjoni, ħafna min-nies jattribwixxu l-kelma passjoni ma' sess. But can you be passionately in love or love somebody and sex is not part of the equation? Of course. A father and a mother, when they operate healthily, the way they love their children. Meta missiru għom joperaw b'mod san, iħobbu l-ulidhom b'mod passjoni. They are passionate about them. Amen. Infatti, imma il-passjoni tal-la, il-passjoni tal-imħabba kif Alla jħobb, tesprimi ruħa, it will always express itself. It's not selfish, mhijiex egoista. The passion that
God expresses il-passjoni li Alla li jesprimi l-imħabba tiegħu, it will always do something. Dejjem tagħmel xi ħaġa. L-imħabba tagħna, l-imħabba vera, it will always cause you, it will always move you. L-imħabba tagħna dejjem iċċalqek. God moved with compassion. Alla Kristu ġim anqal bil-passjoni. Il-kelma kompassjoni hija l-espressjoni tal-imħabba. Mela Ġesu ġim anqal, Jesus was moved, il-Bibja tgħidlek, Ġesu ġim anqal bil-passjoni. It is his compassion that moved him to leave the throne of heaven and to come for us. Kienet l-imħabba il-passjoni ta' Kristu. Issa hemm il-kelma passjoni oħra. Passjoni li tfisser dibatija. Il-passjoni ta' Kristu. Il-passjoni ta' Ġesu. Mela hemm il-passjoni, hemm il-pursuit li tmur, to go after, li inti tmur għal xi ħaġa. U l-weda, the promise. Number 1, kulħadd huwa mitwieled jixtieq ikun maħbub. Everyone is born wants to be loved. In fact, without love, you will be turned into a monster. Minar imħabba, inti titla mostru. It's pretty sad because Lucifer was in perfect love and he lost it all. Today, he doesn't know how to love. Luċifru kien fil-prezenza tal-imħabba perfetta u tilef dik l-imħabba u ma jistax jifhem iktar l-imħabba għax m'għandux iktar imħabba. I like to say this phrase, some of you have heard me say it. Xi wħud minnkom smajtu ngħid il-frażi. Satan, number 1, Satan cannot understand love. Satana ma jistax jifhem l-imħabba because he has no love. But Satan can't even love the people that love him. Satana laqqas jista' jħobb in-nies li jħobbuh. Imma Ġesu laqqas jista' jobgħod in-nies li jobgħoduh. Ġesu jgħidlek ħobbu lill-edewwa tagħkom. People who are in hell, it's not because God hates them or because God rejected them. People who are in hell is because they rejected the love of God. Nies li huma fl-infern, mhux għax Alla reġetthom, imma għax huma rreġettaw l-imħabba tal-Alla. Għax Alla ħabbhom. Actually, believe it or not, even in hell, he loves them. But they made their choice. Imma għamlu l-għażla tagħhom. So il-frażi nħobbin iva, ngħidlek. The devil hates even those who love him, and Jesus loves those who hate him. Ara, xtaqliba totali. Ix-xitan jobot il-dawk li jħobbuh. U Ġesu jħobb lil dawk li jobboduh. Drastikament differenza ta' saltnit. Għalhekk jiena u inti, meta nitwildu minn ġdid, aħna issa nagħmlu parti mis-saltna tal-imħabba. Il-mħabba mhux gwi ta' ġifieri. Issa għandna ħafna espressjoni tal-imħabba, imma jekk naqbdu daw it-tlieta biss il-lejla wkoll nifhmu ħafna l-imħabba vera li Alla għandu għalina u number 2 li Alla jixtieq lura minna. If we understand these 3 concepts, we'll understand tonight the love that God has for you and the love that God desires from you. Amen? Hallelujah, amen, amen, amen. Xad darba saqsini dil-mistoqsija, how do you love God? Kif tħobbu lil-Alla?
the way God loved you. بالموت اللي الله حبه. أنا لكم شو حاجة. خليني أدي شو حاجة الكوبي. Do you know how you love your wife? Or do you know how you love your husband? The way they love you. Because the way what they're giving you is what they're expecting in return. المخبى اللي يأتياتوك وما ħafna drabi المخبى اللي يشتيقوا لورا منك. The problem with couples is that we have different types of love languages. And it becomes a serious problem. Imagine if you had to live together forever, one speaks Chinese and the other one speaks Arabic. And you're both telling each other, I love you, I love you. But imma miskin vera tgħidlek li ħobbok, imma għaldi ġuga. But Google Translate. Nixxieq li kieku għaw Google Translate għalli mħabba ta' bej il-kopji. Amen, tiju ktek kemm insolvu problemi. Do you understand? I wish there was a Google Translate to translate the love of couples. Għaliex għax ħafna mill-kopji ma jġildux jew jargumentaw għax jobodu lil xulxin, imma that's because they're speaking different languages. Għax qed jitkellmu lingwi differenti. Allura inti fi żwieġ, in marriage, you have to learn and pick it up the language of your partner. And since you have to learn it, peress li inti titallima dik, it doesn't come naturally. Otherwise you won't need to learn it. That's why you have a lifetime to learn it. Qed tifhmu, għalhekk għandek ħajtek kollha titallima dik, għalhekk ġifieri għalhekk kiena xi ngħidilhom il-koppji, ġieli anke fil-kors ta' żwieġ ngħidilhom, tippretendixx jiġi bħalek jew inti tippretendixx għax intom tnejn differenti, imrobbin f'djar differenti, you were brought up in two different households or in two different jungles. Sewwa? Trabbejtu f'żewġ ġungli differenti. And you want to make this marriage, which God calls a mystery, work. U intom tiddablu dan iż-żwieġ li Alla jsejħlu misteru, jaħdem. Amen. So that's għalhekk għandek ħajtek kollha titgħallem, that's why you have a lifetime. That's why you never run out of marriage. Because the lesson and the course is not complete yet. Għalhekk inti ma taħrabx minn żwieġ għax il-kors il-lezzjoni ta' fuq żwieġ għadha mhux lesta. You keep learning. The very least I can tell you, which is a very important part, l-iktar ħaġa nista' ngħidilkom li hija importanti ħafna hija di. Remain teachable. Make that your prayer right now. About everything practically. Għamel dik it-talba tiegħek issa stess. Say, Holy Spirit, ejlu, Holy Spirit, help me to remain teachable. Allimni Spiritu Santu biex nibqa' miftuħ biex nitgħallem. Remain teachable. But intom daw kollha li għandkom it-tfal. Per esempio, when I look at my children, thank God for my two beautiful, handsome sons. Grazzi mulej żewġ it-tfal li għandi. Gustużi bħal missiera. But do you know, for example, he's 13 years, għandu 13 sena da. Taf kemm inni ngħidlu affarijiet li huma l-istess ħaġa? La tgħallem l-ewwel darba, la tgħallem għat-tieni darba, la tgħallem għat-tielet darba. Years before some of the things I told him to do, he picked it up. Snin għaddew qabel affarijiet li tgħid kemm inni ngħidlu biex jitgħallem fl-aħħar qabada. Do you understand? And that's my son, whom I love unconditionally. Dak huwa ibni lak nħobbu bla kondizzjoni. That's how God loves you. But for couples, that's how you have to love each other. Al-kopji akti du tħobbu xulxin. That's why the first thing, and if you miss the first thing, you miss the rest of the thing. Love is
patient. الأول حاجة وياك تمسيها الأول حاجة تمسيها كل حاجة المحبة هي pacienciosa. حفنا حفنا. Do you understand? Hallelujah. So God is patient. الله هو paciencioso. البيبيا تهيدا في الأول بيترو كابيتولو 3 هي تشارة. الله هو paciencioso. إيش ما يشيل الخات اللي ينتلف. God is patient because He doesn't desire for anyone to perish. Amen. He's very patient. Very patient. Look at your life and you'll find out how patient He is. خلاص لا هيدا كنت أفكر مو paciencioso. Amen. ملا number 1. We all want to be loved. أو شهات ما يشيء يكون محبوب. كون لك بار قدي. Amen. Number 2. You all deserve to be loved. كلكم احنا كلكم منكم يستحق لكم تكونوا محبوبة. Now let me assure you of the third one. You're going to love this one too. You have already been loved. تجاجيتوا محبوبة. تجاجيتوا محبوبة. في الكتاب تاع جيرميا كابيتلو 31 الله يقول للبوبلو تيو with everlasting love I have loved you. بمحبة دايم اللي بتثبت أعطينا حبيتك. يجي في رسمة وادي محكمة. You can do nothing to make God love you more, and you can do nothing to make God love you less. ما تستطيع تعمل شيء باش تبروفا تعمل اللي الله يحبك اكتر يو تبروفا تعمل اللي الله يحبك انقص. Because He is love and He's gonna give you not something, He gives you Himself. وما يتيكش شهاجة يتيك لله نفسه. So and when He does that متى يعمل لك الملاي He doesn't do it based upon your response to it. He does it based upon His response to it. ما يعملش فوق ببساطة كيف ترسبوند له أنت. إما يعملها ببساطة فوق كيف يرسبوندا ليه لنفسه. جسو حبوستنا. Jesus took our place so that we will always be guaranteed His love irrelevant of my Coco and Pipi and Pupu. جسو حبوسنا باش انت تبقى دايما جارانتيد لمحبة الله irrelevant كم تعمل بوبو وبيبي وwhatever ولا وتعمل الخمارية يبقى يحبك شرطة. Now we understand and we have to understand that His love for you does not change. But how you receive it may change. المحبة عليك ما تقفش. كيف ترتشفيها تستعمل الديفرنس. Do you understand? ده بحال متى نيدو احنا عندك الالكتريكو. الالكتريكو هو بريزنتي. اما تتدخل البلاكة يكتشل البوتس. ما تقدرش تبريتندي انت. يعني اما فرق لي من ناحية البني ده من البني ما يرتيع. Man, humanity, we have to do something for us to respond, to be able to receive that love. Listen, when you're born again, you start receiving that love. متى أنت تتولد من جديد تبدأ ترشيف ذيك المحبة. And ينا ما نفهمش لمحبة الله. رادي تفري عادنا نسكوبري لمحبة الله continually. But even when you mess up, I know sometimes it's hard to understand this, but His love for you has not changed. أنك متى ينا وأنت نسبة ليه لمحبة يهو لك هذا ما نبدلش وما نبدلش. Number one افتكر لمش ببساطة فوق الperformance تياك. God's love for you is not based upon your performance. And number two, God is the same yesterday, today and forever. ولا استسلبيرا هلوم والديا. عليك ينا وأنتي نستو نرسقوا لينا الله كوالين كوهين. That's why we can draw close to God at any time. You're not going to ever be afraid of saying, I wonder He's in a good mood today. قد واحد المولاي واحد ما من يفكش عنده يكوش البوردة تاعي بلهم المولاي.
No, because he's always consistently love. هو دايم mod consistently محبة. That's why you can draw to God always at any time. عليهم دايم تستدمشي وترسل عليه الملاك كل مكين. Now listen. This is the love that he gave you. دنيا المحبة اللي تاك. And this is the love that he expects in return from you. ودنيا الإحساس المحبة اللي يستنى لورا منك. This is the same love that he expects of me and you to extend to others. دنيا الإحساس المحبة اللي يلا يستنى مني لنعطي الخطيور. You see, Jesus said, the world will know that you are mine by seeing you going to a church building. الدنيا تعرف لي انتم تيعي اشتراكم داخلين جبنية كنيسة. الدنيا تعرف لي انتم تيعي متى ترى المحبة بينيتكم. Now, it doesn't mean that we don't have disagreements. ما يفزيش لي احنا ما يكونيش شي disagreed. It doesn't mean that we always agree on everything. ما يفزيش لي احنا دايما نقبل في كلش. But the way we should handle it is not like the world. احنا ما نخندلياوش بخندنيا. We handle it with love. نخندلياوا بمحبة. That's why those beloved precious Christians who end up attacking brothers and sisters ministries, داوك الناس اللي supposed كريستيان يقعدوا يتكوا ministry و pastors وفوق الفيسبوك وفوق which part of that is revealing the heart of the Father? لما part منها ديك تريفلا لمحبة المسيح. Now listen, as much as you may agree or disagree with me or vice versa or with others, I want to remind myself something. أريد نفكر لنفسي شغلة. اسمعوني. If I disagree with this brother or with this sister or with that brother or with that, I must never forget that he has been bought by the blood of Jesus. Amen. لسه كل ديسجويت كم يقولي ما نستقعد ننسى ذاك الاستاذ باستر اللي ما تعبش ميهو ذاك الاستاذ بروفيت evangelist apostle خوك اختك اللي ما تعبش ميهو وتتند كيف حتندرسها specialmente spiċċata attakkaħ fuq Facebook tajru tinsu l-intom mela nsejt li dak huwa mixtri bid-dem ta' Kristu. Now, can you understand how much this hurts the Father's heart when the world sees it? Instead of seeing their love for one another, they're seeing their venom for one another. Miflok qed jaraw l-imħabba għal xulxin, qed jaraw il-valenu li għandhom bejnietom. And some people from river of love, they don't know how to hide their offense, their unforgiveness. And I don't need to be a prophet. I just need to be a Facebook scroller. Xuħut nies ta' River of Love, m'għandek bżonn tkun profeta. Qed ngħid tal-River of Love għax intom il-merħla li Alla f'dalili. Bħalkom hemm eluf ta' qed siġġessu mhux il-biċċa kbira minnkom imma xi wieħed l-ewwel hemm xi kultant they pop up. Ngħid arada. Aradi. Marret tikxef il-setta tagħha jew għal-setta tagħha fil-beraħ quddiem id-dinja. Inti mhux qed tweġġa' dak il-ħu li qed tattakka biss da. You're not just hurting that brother. Number one, that brother may not even know about it. Dak huwa blaqqas ikun bija. But the Father is seeing it. Allura tweġġa' lill-missierin. Lissa sħima ta' tgħidlu jien nadura kun qimek u qed tattakka qed tipprova tweġġa' pubblikament quddiem id-dinja xi ħadd li hu jħobb. Anke lilek iħobbok. Imma dak iħobbu daqsek. Dak ibnu wkoll. Dik bint ukoll.
anke jekk ma taqbilx magħha, anke jekk weġġajtu xulxin, titfaħħix qudiem id-dinja. Mor irranġaw. Iftehmu. Jekk ma tiftemux, wieħed imur nord u wieħed south bil-imħabba. Mhux nord u south bit-tajjir u bil-insolent, tinsolent. Le, iva jista' jkun fil-ħajja jista' jkun xi kultant. Mhux qed nitkellem għal miż-żewġin, għax fiż-żewġin nitkellem ma' aħwa fi Kristu. Iva x'kultant ma taqbilx. Mhux anke fil-Bibja kien hemm Pietru u Pawlu wkoll kellhom jinfirdu. Ma m'għadux insolentaw xi. Sewwa? Xorta ħadmu fl-imkien fejn setgħu jaħdmu ma' wieħed mar, naqgħu war mar ieħor. Anke Pawlu u Mark, John Mark. Sewwa? Mbagħad għadda żmien u John Mark ġie f'sensiħ u kiber u matura, għallu issa tista' tiġi taħdem miegħi jidri. Għallu ejja. Le, vera. Imma ma jaqafx, imma nifhem li jsir daqsxejn iktar challenging meta mhux qed timxu fl-istess qbil u jiġru fil-ġisem ta' Kristu aħwa. Toħdux qatt għax dawn l-affarijiet jiġru. Okay? Imma l-menu b'xi bil-imħabba. Mhux tattakka n-nies l-istess nies li Kristu mitalihom. Bħalma mitalik. Don't attack people that the same Jesus that died for you died for them as well. Do you understand? Are you tifhmu xi ħaġa? Amen. Of course, it's okay. Listen, me and my wife, we don't agree on everything. How many of you are shocked? You're shocked? May God give you a wonderful revelation right now. May you have a visitation from heaven. Intom taħsbu li jienu l-mara naqblu fuq kollox? Kemm hawn minnkom li intom koppji taqblu fuq kollox? Hawn koppji ma taqblux fuq kollox. But it's okay. It's okay. Ma nemminx li ma taqblux fuq kollox ta'. Il-xitan hekk iriedek taħseb tal li ma taqblux fuq xejn, mhux vera gidba ta' taqblu fuq ħafna affarijiet believe it or not. Sewwa, imma x-xitan inessik għax imbagħad inti tibda tgħaddi xi bil-weġġat. U aħna ma naqblu fuq xejn. Tgħidix dik mhux vera, taqblu ħafna affarijiet. Mhux vera, taqblu f'ħafna affarijiet. Imma kunu umli. There are many things that you will agree with, but remain humble. Amen? Don't seek revenge to hurt. If there is disagreement, anka fi żwieġ, even in marriage, now in marriage becomes a big area of a challenge because you have to walk together anyway. Fi żwieġ is iktar challenge għax tridu tibxu flimkien xorta. Sewwa? And that's why the Bible talks about ladies submit to your husband. Jekk ma taqblux, dejjem ipprova waqblu. Imma Alla jaf li mhux ħadaqblu dejjem. Imbagħad il-mara għandha tmir rasa lej Kristu għal żewġa. Tifhmu? Mhux qed ngħidlek ħammar naħdu l-ħaxixa u inti tgħidlu iva jsubmit. Tifhem nitkellmu fuq affarijiet li mhux ħajwaqqgħuk fid-dnub. I'm talking about things that this is not going to make you sin. All right? But now when it comes to Christians, sometimes you have brothers and sisters that it's good to see them at church, but it's not good to see them at work. Xi kultant ikollok aħwa li tu pjaċir tarahom il-Knisja, ifaħru l-Alla fil-kbir, imma ma tux pjaċir ma tarahom ix-xogħol. Għax ma tistgħux taqblu. How are you going to do it? Kif ħadna mela di? You have to remember to walk in love. And sometimes you just walk in love in a distance. Ma tuħux għalik, nifhem, issa kintix tajjeb, kintix għandek raġun, għandek raġun, ma nistax naqblu, u jekk ma nistax naqblu mhux ħanimxu fil-bkien. Imma m'għandi xejn kontra tiegħek, inħobbok u nitlob għalik u grazzi molenu u pjaċir tarak titbierek, that's it. Amen, as simple as that. Do you understand? So don't fall apart, albeit these things have been happening from the foundations of the world and will continue to happen until this world is over. Daw la fedi l-om jiġu mill-bidu d-dinja u ħajkomplu jiġu sa' kemm id-dinja tibqa' teżisti. Amen, fil-ġenna biss ħanaqblu ma' kulħadd, fuq kollox. Imma tafalix għax kullu ħaġa nitkellmu fuq Ġesu. Ħadd ma jitkellem fuq il-Juventus, fuq l-Inter u fuq il-PN u l-PL. Amen, nitkellmu fuq Abba, ma fuq mhux għafja Abba Fader. Amen. Amen, mux vera. Fil-ġenna fux għad t-tkellem, mux għad t-tkellem fuq il-ju. Tifhem?
Affar, amen, halleluja, jina għetlu biex ħalli li kamra għal Playmobil, immur nabnaqa. Halleluja, il-marek għalt l-lum, għalt li l-essa ħajkollok, għalt li ħajkollok garax fej tuqat tarba l-Playmobil jek trid. Imma, wis probably ma jibbax Playmobil, għambat isiru nizvera ta' vera, fil-ġenna, mem xej mejjed, kollox ħaj. Għana Playmobil ħajsiru nizzar, jek għan l-labijom jien. Amen. Vera, ta' fil-ġenna mem xej mejjed, mem xaħġa mejda, kollox ħaj. Għattifmum, amen. Alleluja, ġifiri jek ikollok xi motur, u ma titrattax sewa qabel il-motur iduru jtik ikkelmek sew. Anyway, hallelujah. Mela, you have been loved. Dejja kulħadd jgħidha jien ġejt maħbub. Amen. Isma'ni ma tistax titlef l-imħabba tal-Alla. Ma tistax titlefha. Tista' ma tilqaħiex, ma tista' qatt titlefha. You can never lose the love of God for you. You can choose not to receive it, but you can never lose it. He will always love you no matter what. Fil-ktib ta' Timotju, tieni Timotju, kapitlu 2, vers 12 u 13, tgħidlek, even when we are faithless, He remains faithful. Anka meta aħna niżbaljaw u ma nibqgħux fidili, mu jibqa' fidil. Because he cannot deny his own word. Jon kella translations oħra, because he cannot deny himself. Now that's a bigger revelation. We all understand he cannot deny his word. But when you can say he cannot deny himself, because if you see it from another point of view, you and I are part of himself because we are one spirit with him. Kif tifhimha dik għaliex għax inti hemm revelazzjoni oħra fuq għadi, għax once inverżjoni tgħid li hu ma jistax jiġħad kliemu u kif verżjoni oħra tgħid li ma jistax jiġħad lilu nnifsu. Imma jekk inti taqra l-ewwel Korintin 6:17 jgħidlek li u inti parti minnu nnifsu. Ma jfissirx li sarna parti mit-Trinità, imma fisser li aħna issa spiritu wieħed miegħu. Tifhem? Alleluja. So this is powerful stuff. Alleluja. Grazzi mulej. Passion. Ħad kelmu daqsxejn fuq il-passjoni. Passion means to strongly desire, listen to this, to strongly desire to be the one with that one. Passioni, passion. It's a strong desire that drives you to be with that one. Naf, mill-lat sessuali, il-bnidem minar Kristu uktar uktar, is-sessualità tmexxih. Imma Alla mhux is-sessualità mexxietu, imma l-imħabba ġenwina mexxietu. L-imħabba ġenwina mexxietu. Infatti, passion is what moved him. Hija l-passjoni li għanqlitu to do something. Passion. Now, xejt il-mulej. That he came to the world. Jew u bat il-libnu fil dinja. So you see, he loved, he was moved. U ħabb u ġim għal il-passjoni tiegħu għanqlitu biex jagħmel xi ħaġa u jiġi għalik. When you are passionate, you go for it. Meta inti tkun passjoni, kollok passjoni ta' mħabba għal persuna, anke jekk ikollok passjoni għal xi ħolba li għandek f'ħajtek. Maybe you have a desire, a dream in your life, and you are passionate about it. What do you do about it? You try to do everything to achieve it. Tipprova tagħmel kollox biex tilħaq dik il-ħolma, dik il-xewqa li hemm f'qajtek. Passion, in fact, what you're passionate about, write this down if you're writing, is what you should be pursuing in your life. Dak li huwa inti għandek passjoni għalih huwa dak li inti għandek tmur għalih f'ħajtek. Do you understand? Men and women of God, those of you who are single. Now, women don't go on a man and say, I'm passionate about you, I want you. You know, mwara ma tmux kun xi mara single tmur fuq xi wieħed tgħidlu jiena lilek irrid għax għandi passjoni għalik. Isma'.
But women and men, if you desire, most of you may desire to have a man of God in your life, a woman of God in your life. Now, a woman of God or a man of God are not perfect, number one. المرأة الله والرجل الله ما يفسش هم perfect. Imma, do something to pursue them. This is a tip for the singles. أعمل شي حاجة ابعت لهم مسج سأسيهم كيف نوما. Pursue. Go ahead. Go and do something about it. Show that you have interest. Be ready for the doors to be shut in your face. Don't worry. There are many other doors to knock on. لست روحك باش يسيب البيب مالوق في وجهك. It's part of being single. ياك انت ما يقولكش شيء من فيزيوني من السماء ويقول له فيزيوني اخرى من السماء وتبداوا تراوي شيء في الفيزيونيات. So unless you both have a vision from heaven and you start having visions about each other. So that's why it's called television. Amen. So, yes, if you're passionate about a woman, obviously, if you're a single man, make sure that she's a single woman, not a married woman. Okay? Otherwise, you may go through the passion of Christ after that. All right? Especially by her husband or by his wife, whatever, one of them. So, yes, pursue, do something. You know, believe it or not, أو ħafna رجال ونساء دينا just biex nejda xej dawk is-single. Taf li jħossu għat ila biex per eżempju jitkellmu ma dak li jkunu għax jibżaw jistħu, jibżaw min rejection, they're afraid of rejection. I understand it. And on a day like this, not that it should be, I feel sorry for them in a sense, in a good way, because I have compassion for these people. Okay? Nħossni għandi kompassjoni għal dawk li huma single, għaliex hemm minnhom ħossuhom intimidati. Kif ħajkellmu mara jista' jkun għax tant ġi rejected, jew il-mara tant ġiet rejected, allura ħanejlhom aħwa. When you see a single brother or a sister, have compassion on them. Meta ssibu mara u raġel single, kun kompassjoni lihom, tgħidilhom xi int għadek waħdek, jew imsikin qabli ma jixtiequx ikunu waħedhom. Min jixtieq ikun waħdu, min ġili sa sejdu, bro, għan waħda tajba li qabadu, l-rid nibqa' waħdi daħi. Issa, jiena nemmen li għaw nies u irġiel u nisa li huma maqduin biex jibqgħu waħedhom, fi sens waħedhom single mhux waħdek, għax hemm differenza bejn single u waħdek. Tista' tkun married u waħdek. Teżisti wkoll. Imma fis-sens li tkun single mod u li tkun waħdek mod ieħor. Jekk inti single u ix-xierek, ħanilkom aħwa. Għal dawk li inkom singles tistgħu tagħmlu ħafna ġid tas-saltna. U f'knisja bħal di hemm ħafna x'tagħmel għal mulej. Meta tiżżewweġ trid taqsam l-interessi tiegħek, il-ħin tiegħek, ir-riżorsi tiegħek. Hemm is-sabiħ tagħha, imma għandek iktar għandek ċertu limit. Meta jiena kont għadni single, ningrazzja Alla li jiena miżżewweġ ma rridx nirritorna lura hemm affarijiet li għandna tnejn ħana fuq xiex naħdmu. Imma ningrazzja Alla għandna ħafna barkitu ħafna ħadan ġid l-ikbar ġid li ħareġ miż-żwieġ tagħna huwa daw iż-żewġ tfal. Li jħobbuhom u jħobbuna ħafna. Allura żgur ma nixtieqx ngħix lura, tifhem? Imma you cannot miss what you don't have. Ma tistax timissja dak li m'għandekx, fim? Imma issa once li għandek ma tistax tgħix minn ajru li għandek. Tifhmu? Tifhem meta jiena ma kellix tfal, u hija praise God ngħix mingħajr tfal. Immissa li għandi tfal ma nxejnx ma jgħajru. Tifhem? Amen. Allura, so I want to encourage you, have compassion on your single brothers and sisters. Amen. Kolkom kompassjoni għalihom daw l-aħwa. U għajnuhom, jekk forsi jennaf, tajnuhom tqabdulhom xi waħda wieħed, sewwa u għamluha xejdula. Tal-ħuttaba. Amen. Amen. Imma mżomma, inti biss tista' tagħmel tlaqqaħħom ma tistax taqgħadhom ovvjament jingħaqdu fil-mulej u jekk huma għal xulxin. U jekk m'intomx għal xulxin it's okay. Qabel ma tiżżewġu wara li tiżżewġu mhux okay. Qabel ma tiżżewġu it's okay jekk m'intomx għal xulxin. It's okay. Infatti għalhekk ngħidilkom aqraw dak il-ktieb qed ngħidilkom bis-sejħda dak qedtilkom. Before two become one.
قبل ما اثنين يصيروا حاجة واحدة. أراكم ذاك يكتب اسمعوني يشينوكم هفنا. Amen. Passion. اسمعوني. Number 3. Pursue. To pursue. شمن متى أنت تمور على شي حاجة؟ per esempio متى جينا كلي ملا الأول كنت كلي باسيوني أسفين. But I went after what I had passion for, and then I made a commitment. هناك في المحبة الله يا different من المحبة الدنيا. علاش؟ عشان المحبة الله هي بات من نفسها. You see, once God says I love you, there's no I unlove you. أنت فاهم؟ once اللي الله قال لك أنا نحبك، ما مش يمكن في لك على هنا جبايت نحبك كده يأتني. أنت فاهم؟ short type يحبك. عشان المحبة الله هي نفسها الله ولا تبات. أمين. السلام محبة اللي الله يفري لك ليلك هي محبة تبات. محبة لي اسمعوني. ما أنت تحب you start pursuing. Listen to this. At a cost. True, كل خطية ده ورايا. True love will always cost you. المحبة فيرا هتسويك. It will cost you money. هتسويك الفلوس. It will cost you time. هتسويك الحين. It will cost you sacrifice. That's a dirty word for many Christians. هتسوي لك sacrifice. It will cost you pain. وجيه. It will cost you. أين رأوا الأول محبة الله؟ سويتوش حاجة. Everything. The love of Christ costed him everything. Everything. When you are ready to love with a passion, you pursue, and then you're ready to make the promise. Allah شامل. Allah حبنا. Passioni. جي علينا. وعملنا وعده. اسمع شو هوت من الوديد. انتم مشتريه ببريتس اولي. الاول كورنثيين 26. الاول بيترو لو كابيتلو 1 فيرس 17. انتم جيتوا مفديه وجيتوا بشتريه مش بالذهب والفضه اما مشتريه بالدم precious تجسو. Even God Almighty costed him. You, me. We costed him everything. True love will cost you. And sometimes you pay for things that will hurt you. Not everything you pay the cost for is joyous. Sometimes you pay the cost for things which are painful. مش كل ما تخلص عليه دين المحبة وتفارخ وكونتنت تسا اما فرق اللي تخلص عليهم اللي هيجيبوا لك وجه فريتة. You see, the thing is, the way God loved us is the way God expects us to love. كيف الله حبنا والموت كيف الله يريدنا نحب ليله ونحبه للشاشين. Do you understand? For example, it will cause you your career. كما يستوي لك الكاريرة تاعك. كما مين متى صار كريستيان جيم كاتش من الشغل. Injustice was done with him or her. صفرة وinjustice ما نخباش يمشوا ورا قصته. Their comfort تلفوا الكومفورت أخو. They had certain privileges with society, with family. They lost it all. كلهم شرطوا privilege في السوشيتا في الشغل في الفاميليا تلفوهم. جسو تلف الكومفورت الجنة القيمة بيرفكت للأنجري في الجنة سوا تلف الترون تيو اللي خلى باش يجي يتولد جماشتورة بملية خميج تال بقر تال النمال سلافج
il-comfort, il-kumdità. Ġesu, tilfu kollu dak. Biex jiġi għali għalik. True love will cost you, brothers. Even in marriage it will cost you. True love will cost you. But let me tell you this. Let me encourage you. Ħantikom courage. Because sometimes people, let's imagine, ħan immaginaw dan huwa s-salib sewwa. Skużawni, għana melekkar. Fejn għal-kamera? Din, għatinu di. Għanna mlom għadda s-salib. We know that we are called to follow Christ and we carry the cross. You see, right away, Jesus Christ does not hide it from you. If you're going to follow me, it's going to cost you. Ġesu ma jaħbiex minnkom, ma jaħbiex minna, jekk ħassegwini ħat iswik. Ħat iswik. But the thing is this, many people get discouraged, and they stop here. This is going to cost me a lot. Di ħat iswili ħafna. They forgot that once they've made the exchange, there are, the Bible says, glories to follow after the cross. Glory, bħalma tgħid l-Iskrittura, li segwu wara s-salib. The devil does not want you to see the glories that follow. Ix-xitan ma jridekx tara il-glorji li jsegwu. Jridek jara id-batijiet li ħadbati. Però ħansa sikom ħaġa, bħalma ġieli ngħid in-nies tad-dinja. Jew nies li jkunu għadhom ġida fil-molej. I've said this to some people because some Christians tell me, but pastor, it is there's so much things that are hard and life is so hard to be a Christian. Il-ħajja tanti diffiċli biex tkun Kristjan. Let me tell you something. Which sinner do you know that they don't have life difficult? Li min taf fid-dinja li m'għandux ħajja b'xi mod ieħor id-diffikultajiet tagħha fil-ħajja tagħha. So hold on. So following Christ you have challenges. Rejecting Christ you have challenges too. Mela jekk segwi l-Ġesu għandek sfidi iva u għandek titġor is-salb ta' Kristu iva. Imma jekk inti sena ftit, jekk inti tirreġetta l-Kristu xort għandek salib tad-dinja ta' xi ġor. Da jaqtlok u jitfak l-infern. Da jaqtlok u jitfak il-ġenna. Issa, meta inti xaħat, meta inti għadek fid-dinja, when you're coming to Jesus, meta inti you're still in the world and you're still coming to Jesus Christ, ġejjan Ġesu. Yes, you will consider that there are things that are going to cost you with your family, with your wife, if you're a husband, with your boss, with your career. ħajswuk il-karriera tijak, il-familja tijak, il-xol tijak, ħajswik. But let me tell you something. It will pay off. There are rewards coming. There are blessings coming. Amen. Premijiet li jsegwuk. Barkit li ġejjin għalik. Hallelujah. Imma Ġesu ma jaħbijiex minn dawk id-disċipli tiegħu. If you want to truly be my disciples, jekk intom tridu vera tkunu d-disċipli tiegħi u tesperjenzaw l-imħabba tiegħi and experience my love, because that's practically it. Amen. What did he say? If you want to experience my love, what? Carry the cross. What is salipu segwini? Amen. Jina ngħid il dawk id-dinja tgħidhom ma taħsbux għax intom m'għandkomx il-Ġesu, ma tbatux. Anzi, tbatu għedkom ħasra. Almenu Kristjani batu jkollu Kristu u jerfalu s-salib tiegħu u jgħinek. Hallelujah. I like to say it this way. With God in your life, with Jesus in your life, the mountains don't get any smaller, but the climbing gets a lot easier. Amen. Hallelujah. Amen. Meta inti għandek il-Kristu, il-muntanji ma jisparexxewx jew ma jiċkinux, imma almenu tluħ jeħfief. Amen. Grazzi Ġesu. So, today, your passion, Colossians 3:23, dak kollu li tagħmlu, everything you do it with your heart. Al-mulej for the Lord. Passion. Pursuit. Pursue. When you pursue, it's going to cost you something. Meta inti ħatmur għal xi ħaġa, praise and worship please. Meta inti ħatmur għal xi ħaġa, ħadd iswik xi ħaġa. Sew hekk karriera, sew hekk relazzjoni.
aħna ħanejlek, we all want to be loved, but even in the process of being loved, you have to overcome hurdles of arguments, disagreements. Xi kultant tħallija ma tgħaddix tiegħek. No, that is all part of the cross. That's all part of the package. Mhux kollox ħanki dori, jew tanduri. Mhux kollox sabiħ, fis-sens, però ħanejlek fl-aħħar mill-aħħar. It's what will make your love walk worthwhile. Dak li tagħmilek il-ħajja tiegħek fl-imħabba ta' Kristu tagħmilek verament ta' valur. Because listen, what costed you nothing, do you know what value it has? Nothing. Dak li ma swilek xejn, tafx valur għandu? Xejn. Now think about this. Aħsbu fuq di. Who puts the value on something? The buyer or the one being bought? The one. Min ipoġġi l-valur fuq ħaġa? Dak li ħajixtri jew dak li qed ibih? Dak li qed jixtri jpoġġi l-valur. Dak li qed jixtri jpoġġi l-valur. Who put the highest value upon you and I? Min għamel poġġa l-akbar valur fuq u fuq? The one who bought us. And do you know what he said, how valuable you are? He said, you are more valuable than anything I have in heaven. I'm going to shed my blood for you. That's how valuable you are to me. Hallelujah. Dik imħabba. Dik imħabba. Xuċu San Valentino. Dik imħabba. Meta tkun tafx valur poġġa fuqek Alla, when you realize what great value Jesus, God the Father, the Holy Spirit have put upon you and me. It costed God everything, His precious Son. And look what costed Him. Pain, uġieħ, suffering, sofferenza, shame, mistħija, being stripped naked, imnazzarwin, humiliated, umiljat, rejected, irreġettat, imsawwat, beaten, nailed, msammar. Mamma mia, for what? For you. That's the great value God put upon you. Dak il-valur kbir li Alla poġġa fuqek. Dik hija l-imħabba ta' Sidna Ġesu. He pursued you. And yes, something it will cost you. But let me tell you something. It will make your Christianity valuable. Many people's Christianity means nothing because it never costed them anything. Il-Kristjanizmu ta' bosta ma jiswa xejn. Għax qatt ma swilhom xejn. Mhux qed nitkellem għal flus tajn, nitkellem għas sagrifiċċji li inti tagħmel għal Kristu. Għax tixtoqġob toġob il-Alla u għax jisħoqlu li toġbu. Because he deserves to be pleased and honored and worshipped. You see, when we come out here and pray, meta niġu għat-talb, when we come here and worship God, meta niġu unqimu l-Alla, why do we do this? Because we value Jesus. Għax aħna l-Kristu tajniħ l-ola valur. That's why those of you Christians on TV, on Facebook, on YouTube, you never come to church. You never come to pray. You never read your Bible. What value has your Christianity? Zero. In some other nations, you may go to pray and never leave again alive. You will consider highly what value you're going to give. ċertu nazzjonijiet tmur għat-talb, tmur tiltaqa' u taf li hemm riskju li joqtluk. L-Allu x'valur titpoġġi fuq dik il-fidi? Alla xejn jitolbok għax toħroġ naqaf xita, għax toħroġ f'ġurnata tax-xemx, għax ħroġt u ġejt qajm mill-Alla u tadura u tfaħru f'jum għax fil-suppost kellek tmur it-tombla,
jew għax rajt il-logħba u missjajta. So what? Il-logħba playback, tista' tara kollox lura. What value are you giving to this beautiful relationship that you have with Jesus? Because if it costs you nothing, tell me, what kind of power of God you're going to experience of your life? X'tib ta' qawwa tal ħad esperjenza fuq Alla? Talla f'ħajtek. People who are anointed, do you know what you can be sure of? They pay the price. Nies li huma medluka minn Alla, tista' fuq dit tista' tkun ċert. Daw ma nies, raġel, mara, daw ħalsu prezz. Għax id-dilka tal-Ispiritu Santu ma diġix fuq għax tgħid praise the Lord. Ħalsu prezz. Amen. Lejla, f'dan il-messaġġ ftakar li inti ġejt maħbub bil-passjoni, passjoni kbira. You've been loved with great passion. God loved you so much that He came and pursued you. And He gave you a promise. I will never leave you, and I will never forsake you, and I will always love you. He gave us many promises, but those are for sure. He promised you that you can pray whatever you want in His name, and He will give it to you. Alla mekla taffariet fil-ħajja tiegħek biex jurika kemm iħobbok. Number one, il-passjoni tiegħu, wera l-passjoni tiegħu lejk bl-imħabba kbira. Billi ġi mis-sema, ħareġ minn dik il-glorja u ġi għalija u għalik biex imut għalina u jbati għalina biex ikun ħaġa waħda magħna. U tana weda, jien qatt ma nitilqek, qatt ma nabbandunak. Jiena nkun miegħek għal dejjem. Jiena miegħek, jien m'iniex kontra tiegħek. Jien inħobbok u ma naqaf qatt inħobbok. Dik hija l-weda tal-Mulej. U dak kollu jitlobbni fismi, fisem ibni Ġesu, jiena nagħtihulek. Hemm turrun wedit fil-Bibja. There are many promises. It's the same when two people get married. On the day of their marriage, they say, from this day forward, min dan il-jum al-qudiem, fil-ġid u fil-dbatija, in prosperity and in suffering, in health and in sickness, fil-saqqa u fil-mar. I will never leave you, and I will never forsake you. Jien qatt ma nitilqek u qatt ma nabbandonak. That's what Jesus did. Today I'm going to ask you a very serious question. Illum ħansaqsikom mistoqsija serja. We come to church to be blessed, and it's okay. Aħna niġu knisja biex nkunu mberkin. Tajjeb, praise God. But today I'm going to ask you to count the cost. Are you ready to truly take up the cross? Because you love Jesus and because you value Jesus. The cross in Malta may not be that hard. Is-salib tiegħek f'Malta mhux qabel ma jkunx għasek diffiċli. Although things can change instantly. Għalkemm l-affarijiet jistgħu jinbidlu f'ħakkataj. But even if they did, what have we got to lose? We lose and miss on hell, and we gain heaven. X'għandna xi nitilfu? Nitilfu l-infern. Nitilfu li x-xitan m'għandu l-ebda seta' fuq ħajtek. Halleluja, dak kollu titilfu. U x'tigwadanja? Tigwadanja l-ġenna, tigwadanja l-barki, tigwadanja il-paċi u l-għena f'ħajtek u taf li inti maħfur u maħbub minn Alla tal-univers. Halleluja! Amen. Ejja mbaxxu rasna. Ejja mbaxxu rasna. Tkellem mal-Mulej f'qalbek issa stess. Talk to the Lord in your heart. Today, my question to you is this. What has your love for Jesus costed you? Il-lejla ħan nitolbok, nistaqsik, li mħabba tiegħek għal-Mulej x'iswitlek? What sacrifices? Because love, true love, is sacrificial. X'imħabba sagrifiċjali, x'sagrifiċi kellek tagħmel inti biex tkun ta' Kristu, tibxi ma' Kristu? Tonight I'm going to ask you, are you serious about saying, Lord, I'm ready to follow you even if it will cost me? Jina lest Mulej li ħanimxi miegħek, ħankun tiegħek anka jekk tiswini xi ħaġa. To some of you it may cost you everything. Xi wħud minnkom bħalma rajna d-xxib li madwar id-dinja matul iż-żminijiet
قبل يسوي لك كلش. Anybody tonight you want to make that commitment? Lift up your hand. أو شغلت الليلة لسه مش عامل لك الcommitment. قول يديك من قلبك. I know this is a tough call tonight. أو شغلت الليلة اللي باستر يريد نمشي مع المولاي، يريد نكون سكولين سالفات ولينا المولاي، يريد نيت الجسو باش يجي في حياتي سالفاني يقفل ذنوبتي وهنا لاست لنجحر لي لنفسي نرفع صليبي ونمشي معاه. يقدر البرسونية أنتي قول يديك أنتي أو شغلت الليلة شيء عمل دان الباس الليلة هلا أول ضربة قول يديك اكتشفت تمشي مع كريستو الليلة من لهم القدام قول يديك هلا أول ضربة في حياتك. مين أنتي؟ مين أنتي؟ مين أنتي؟ كل حد يقوم بالوفاء. Everybody stand up. Let's pray. Those of you on YouTube, on Facebook اسمعوني. فوق التلفزيون اسمعوني. الليلة لسه تمشي مع المولاي. هتسوي لك شخص قريبة. ما هتقودني على الجنة. مش بس خطيئك أنت منتش هتخلص على الجنة. جسد جا خلص على الجنة عليك. إما بخل ما تكلمنا. قبلي شرط الناس ما يفهموك، شرط الناس ياخدوها كونترتياك. شهود some people may take it against you, some people may not understand you, some may not agree with you, but don't worry about it. The greatest one paid the greatest price for you. الأكبر واحد خلص الأكبر بريتس عليك. أنت كنت الأكبر بريزة، أنت كنت الأكبر بريميو عليه، أنت كنت الأكبر بريزة اللي كان في مخ المولاي. يقدر البرسوناي أنت اللوم وده كل اللي أنت ما بريزنتي اللوم تبدأ تبدأ تمشي فيرا مع كريستو وفيرا سيجوي الجسو قلبك كله وتوبديخ أيدي طلبة ورايا كل خطأ أيدي طلبة ورايا من قلبك أيدي مرسى قديس قرأت الكلمة تياك نعم بقلبي كله لسوينت اللي بنتلا الهاي أغفر لي ذنوبتي مولاي أغسلني بالدم بريتسيوس تياك داك الدم اللي انشرت عليا فوق الصليب مولاي قديس اللوم هنا نيتلالي لنفسي على شريتين شدلين نيت إيفاليك مولاي على بيانتياك على ريداتياك داك اللي تدنت في الحياة تياك ينريدو في حياتي مولاي اللوم بالجراتسيا تياك نرفع صليبي نقبض صليبي نرفع صليبي ورد نمشي ورايك وما يمبورتانيش مولاي ايش تحسب بالدنيا. I don't care what the world thinks, Lord. I want to follow you, Jesus. يريد نمشي ورايك جسو. Thank you, Lord, for the grace. Grazie مولاي تعال grazie تياك. Save me, Lord. Salvani مولاي. Forgive me of all my sins. أغفر لي ذنوبتي كلها. And from now on من اليوم القدام be my Lord and my Savior. كون المولاي والسيد تياي السالفاتور تياي. Forgive me of all my sins. أغفر لي ذنوبتي مولاي. And wash me clean right now by your precious blood. واغسلني سستس بالدم بريتسيوس تياك. Today, Lord, I am yours. لومينا تياك. You bought me with a precious price. أنتي فديتني واشتريتني بدمك بريتسيوس. Your blood. From now on, I belong to Jesus. ينا لومتا جسو. Jesus is my Lord and my Savior. جسو المولاي والسالفاتور تيايو. To the glory of God the Father, our glory تياك مسير. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. أتجاب شيء كبير المولاي. Amen, amen, amen. على كل اللي تسجلونا فوق يوتيوب وفيسبوك. أيوة ورانا ده الويكند. معنا ده الويكند حيكوننا واحدة إيفانجيليستا ناوسيكا دella Valle. كانت مرة بوبولاريسيما مدور الإيطاليا كانت جورناليستا بوبولاري. المولاي بدل لها حياتها. اللي من جنات الدور مدوال إيطاليا وبايز يخرج إيفانجيليزا والمولاي يزخب بالعودة الإسبرتو سانتو في آنخل سين وميراكلي. أيوة نراكم أو نار السيب في الأشياء في السبع والخات في الأوضة في العشان. باتشي معكم. God bless you. Hallelujah.